بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga umat muslimin, kamaasan kalasahan sin kami nikmat sa lagu-lagu dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniu amunin nikmat pangumulan haamin na usal na tu paisabsiya kailu hadaan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala misanda kuman mani uti waktu amuin usalun na tu mamuso dahing ha mga jambangan sin surga insyaallah subhanahu wa ta'ala atawa usalun na tu rumungdong dahing ha mga ayat masabot iwan sin hadith sin jungjungan na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiranan hikarayaw sin pagdunya iwan sin pag-akhirat sin kita ni bangsa muslimin. Mga kamaasan kalasahan, habiyay ni kahalan sin kita ni sigpit amuin kiana naman sin bangsa muslimin labi-labi rika tu tani hahula na tu ini bang burungon ni reklamo sin mga manusia tu ulawa dahing naman pakaradyaan pagtaas halga sin panyagaan pamimi tagnan deng habukas iwan sin kaiwanan miyakad kanya himalga in mga inimbunal niya mahinang amuin hikapag masukkal sinhambok deng katu taniu hakabuhi niya di hadun niya amuin hikasangka niya hani'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala danan mahinang hikapagang bahasa sin pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggon ha kami Islam, in kamiskin sin kita niyo marara namo kamu di siya mahinang gaggat hapag iman pamarat saya sin kita niyo patuhan na tu Rabbul Alamin iban di siya mahinang sabab amin manay kuri kita niyo ring haaga manatu piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hatasin langit sarta iban pasin amin undang-undangan iban sin syara' niya piaturun niya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin diin inhi karayaw parihalan sin pagdunya sin bangsa manusia labi-labin muslimin iban kahalan hikarayaw haadlaw nila adlaw akhirat paghisab sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan bangsa manusia. Mga palangguan ha kami Islam, bang naturungdungan in Allah subhanahu wa ta'ala amin siyabot niya ayat halom sin kitab niya iban sin mga hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam karna mahinang siya ubat papangatayan sin muslimin parihalan sin amin pagtungkakali sin kabuhi atawa kabuhianan sin bangsa manusia iban sin kauyayaan pag-arta iban sin kamiskin in Allah subhanahu wa ta'ala biyabandaan niya kita niyo in Allah subhanahu wa ta'ala biyaitaan niya kita niyo long sin Allah subhanahu wa ta'ala wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna was'alu Allah min fadlih inna Allah kana bikulli shay'in alima. In Allah subhanahu wa ta'ala biyandaan niya kita niyo mga bangsa muslimin long sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw na kaulang niya umangan-angan pa amin lingiun mo pa in hisyo in kihanug haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangarta iban sin hamung haya hakabuhianan iban sin saddap parasan iban sin uno pendil nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala hisyun amin nakalabbaw ring katu kabuhianan amin ganta mahinang mo pasakit halam sin pangatayan iban mahinang mo kapag masukkal pa Allah subhanahu wa ta'ala makayan ko ya Allah may tayo sabihin ako wala murilan biya sinarta sin siya long sin Allah subhanahu wa ta'ala wala tatamanna
Ayaw na kau umutikat umangan-angan pa. Amin suway pa kumabiya sin kaniya yaun atawakan suway aun sa sakatan ga sin kaniya atawakan pamayo ba sin kaniya. Indihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat. Indihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat. Arakala bang kamu papagsyalihon di pahikarayaw kay min pagdaya. Sin tauyaw ikin mahinang kahalan niya. Ampay niyari kau habi ni kahalan mga palanggo na kamay Islam. Iubatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan sin kita ni marara na kamu haparihalan kamiskinan. In Allah subhanahu wa ta'ala imiyan lirijali nasibun mimma iktasab walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Kung sin Allah subhanahu wa ta'ala indeng ha mga kausugan aun suku nila rijiki nila iba sin kabayan aun suku nila rijiki nila sa ayaw na ko imiyan mayta inyaun mayta ini mayta long sin Allah ta'ala was'alullahu min fadli. Pangayo na ko pa Allah subhanahu wa ta'ala diin na inhiril kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala min pagsyukuran sin kita niyo. Rijiki man yun tiyo paglamit-lamitan sin ikaw may sinanak asawa mo. Mga palanggo na kamay Islam. In Nabi sallallahu alaihi wasallam imiyan lam yalaysa al-ghina an kathratil ard walakin al-ghina ghina an-nafs. Bukun lang yan pag-yanon nin taudayahan namin mataw din artaan niya bukun. Sin pag-yanon dayahan hapamaham sin aga may pamaham sin Nabi man sin pag-yanon sin Allah amin dayahanin manusia yan hagin hawabaran niya. Amo sa in biakatu muslim in biakatu miskin in pagdaya mo in parasahan mo iban sin kana naman sin pangatayan mo pagdaya amin biya sin kaya naman sin taurayahan pagdaya ubed di tao miskin iban sin taurayahan sibuin pang na naman pagdaya naam. Nung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun in pagyanon dayahan amin tao matao din pangarta ni rayahan na siya may ta siya bukun parayahan sin biyaw nintod sin arta ni arakala doon ha pagdaya niya yaun di pa makainihan kaniya hati na miskin da siya barhajat da hakita mo na sa sakatan pamaybay usaha biya na kauno milyon ni magsuod sa pangatod niya barhajat pa siya kulang pa sabab sin taod day sabab sin gagastuhan bibihon ni ba sin katahan kalalakihan hati na miskin siya biya sin hajat sin miskin hapag kaun pagtamong ibang sin pag-arta hangkan siya miskin misan dayahan sabab sin in feelings kaya na naman niya biya sin kaya na naman sin tao miskin habar hajat aming kalalakihan niya ha anak asawa niya ibang sin pamayba ni sin ginawaran niya hangkan na siya bukun dayahan na pangatod sin Nabi in pagyan lang niya rayahan amin dayahan na kaurun hagin hawaran mo wiyad din amin mamarahin na kaw amin mamarahin na kaw umindil sin Allah ta'ala mag-uno pa kaw amin rijiki ta doon kita maglamit-lamit hindi sin Allah subhanahu wa ta'ala na in kaya na naman mo ya kaw tay muhod ko biya ka ko miskin amin di na kaw umutikat pamangarap pa amin di mo ray sa pabutan di mo ra kaya in kaya na naman mo amin amin mamarahin na biya sin sa kaula-ula dayahan kau di na kau maghajat ununo pasabsin on na arta mo biasin taurayan bag aun na arta niya makabisi sin nyaon biasin sa kaulaula mamarahin na kaniya bihatun kaya na naman sin tao miskin hangkan in pagyanon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagyanon lumirayahan amin dayahan siya hagin hawaran niya masya maghajat magulo pa kau magbisin kuan sindi tara kalagihan magulo pa kau magkumaon sin bihini sindi tara sab kakausan magulo pa kau sin kuan hati nari na kau ang mamamarahin na kau sin unon aun kay mo iban sin dil kay mo rijik isin Allah subhanahu wa ta'ala dayahan na kau habiyadto parihalan mayta sabab sin masannang nin pangatayan mo hari na kau umu ini sumukat pa uno-uno hamag syukur na kau pa Allah subhanahu wa ta'ala hindi dihil niya kay mo rijiki in pagkaraya sin ikaw habihaon pang na naman misan kau miskin na amo yaw ni sabab pag iyanon di mahinang gaggat in ka miskin sin kita pag-agama sabab mayta mamarahin na bang aun na bihaon kay mo hangka kilo bukas kailo iban sin amin tambang-tambang tapa-tapahon iban sin amin hati niya hinawon mo sa usawan hikapag lamay-lamay sin ka mo
masanlang na yung pangatayan mo, di mahinanggaggat in kamiskin mo, saukat tamban hindi na ka magsambahayang, saukat tamban hindi na ka umisan mag-ibadat pa Allah, saukat tamban hindi na ka maghinang marayaw, haraakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bat suway sadya masanlang yung tutukan, bat suway sadya mahaggot-haggotin bilik, bat suway sadya mahagnul-hagnul namin lilingkuran, bat suway sadya tara sa sakatan, iban sin bay maluag, iban sin marayaw, iban sin katan, ang pamag-ibadat magsyambahayang? La. Bukon niya ng pagyanong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arakala bang kaurilan sin Allah ta'ala pangarta, magkufur kau kaniya. Inhi kapag kufur sin tao, sin aun dihil kaniya sin Allah ta'ala pangarta, amin malu pa na siya pamagtuhan. Malu pa na mag-ibadat. Inkaingatan niya rakuman Allah. Puas yad to indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipahinang, hindi niya na mahinang. Di niya na kagausan. Sabab mayta, sab sin ligap, iban sin dakan magtumari sin pikilan, iban sin namin tulak magtumari, iban sin katan, mautong na sin arta, amoy yung pagyan, mautong sin pagdunya. Ang paintao, asal darayahan na arta, dayahan pagin hawabaran, amin mga manusia, dayahan iban sin pag-agaman niya. Nauusal din arta niya. Hapag-agama, iban di na siya maghagat pa sin uno pamayta. Sa na arta niya, iban marayo masanang na yung pag-ibarat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dayahan pa arta, dayahan pa kinhawabaran. Na, in agama Islam, yubatan in kita niyo biya katutan ni miskin. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwat si Abdullah bin Amr ibn al-As. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lang ya bunal-bunal to nagparuntungan na. Isiyo amin tao nagsurrender na pa Allah ta'ala sin qadar kiyarhil ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin unin tiukbal ka ni sin Allah ta'ala ding naman ha pangumulan, iban sin rijiki anak asawa, iban sin pamaybay hawihaun hantang simurinder na pa Allah ta'ala. Alhamdulillah ya Rabb, in kami surrender na rin na kami ini amin sumukat pa uno bang uno, iban di na kami sa umangan-angan pa rin na muda kakausan. Nalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam long yung nagparuntungan na yung tao amuin, nagsurrender na pa Allah ta'ala harin din na yung kakadar kaniya, rijiki iban sin uno-uno pa, waruzika kafafan, iban dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala rijiki, tiyutupong-tupong da kailang adlaw niya sinang kabulan niya, wa qanna'ahu Allah bima ataahu, iban sarta intauyan dihilan sin Allah ta'ala hamunghaya pangatayan, amin mamarahina indihil kani sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunan ni manusia dayahan, amunan ni manusia masannang in pikilan niya sin pangatayan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi wa mu'afa fi jasadi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyulong niya daing kanyo aminan fi sirbi, amin masanyang na siyarun halom sin pamaybay niya, sarta marayaw yung panggaway-gaway simbaran niya, wayron niya nanam sakit pangsan, wayron biya mga reklamo sin amin anak asawa niya, hatungod sinun niya na nandang mga sakit ato kanong hospital na tawakatan, wa indahong kuto yawmihi, iban aun na kailo amin susupaun nila haadlaw yawn makaun, fakaannama hizat lahu dunya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi in tauyan in pagkarayan niya, biya sin sa kaula-ula amin hinis maun kanin pangarta sin dunya, amasan lang yung pangatanin sa kaula-ula haalupan niya pangarta dakula. Di mahinang gaggat in pagkamiskin sin kita niyo, hamin di ko magkapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihilan niya kita ni ubat hasupaya ri na mapaling in pikilan mo, di mapilad in pikilan mo yung pangatayan mo, lumayo ka din ha Allah ta'ala may sindakan niya, amin di mo ikasujud ka niya, sab sin nag-aangan-angan ka sin maabot mo namin langit sin pagdaya,
arakala mahinang mo pa problema hikamatay pa sin tao. Arakala mahinang pasakit talam sin pangatayan niya hikaigil niya hisyun amin aun arta dihilan sin Allah Ta'ala atawa makapikil siya mangi patau aun pangarta kikita ni may tari makarili makasarak kabi ini kahalam maraw pa kamulang pasan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya lingi baka mo atod baka pahisin amin mababa kahalan din kanyo bukunin aturo mo isin hataas hangarun mo ang pamu sakatun patas hindi mo isa mga kakausan sungkitun muna ka atau abuton hindi mo rin sa mga abutan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atod baka mo sinisin mababa kahalan din kanyo atod ka mo pahisin amin mahina kahalan din kanyo amin makakaon ko makatuhang kaadlaw aun din kato tanyo katawtay manghuran wallahi nagsasandal kailo hawirun mabibukas sabihan halga sinbukas ando kilatas nagpanggi hawirun na panggi kailo amin bihon ando atas biya mga namisayng nagkaunsaying wirun misan mga hikapaglamay in Nabi sallallahu alaihi wasallam iwatan niya in kahalan sin muslimin mga miskin biya kato tanyo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atod baka mo pahisin mababa din kanyo ayaw ka mo umatikat umatod matupahisin ini mataas din kanyo kahalan labilet tulong niya marayaw hikaubat pasin pangatayan niyo fahuwa ajdar inya tulab hikarayaw kanyo daing sin amuin bangka umatod pahisin mataas din kayo mo arakala magmasukal pa ka panikmat sin Allah Ta'ala iyan mo ya Allah may tayo sabihin ako wala mo rilang biya kanyaon la. Ini ni mga palanggon ha kama Islam. Bukunin maksud pianglangan in magdaya. Sin pagyanon ko amin biya ka ko in miskin purat miskin. Mangarap pa sin amin suway mabiya sin kankuan. Kano adlaw yung ba sin kapon pataaki sa maray piyagwa sin amin ini report ha TV ang isyu naman in top 10 dayahan halom sin Philippines. Tasway ko mangan-angan, tasway ko mangarap sin mga beto sin di mo abutan. Sa pangayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala ampin mangarap sadya kaw magtali magpikil biyad din kaw mabot pabiyad to kahalan kaya lupahamin Allah ta'ala sinsin magdiril rijiki kayo mo in Allah subhanahu wa ta'ala iman was'alullah min fadli ayan ako mangarap sin biyad to arakala di mo abutan atau bang hilil kayo mo siya Allah ikakangi kayo mo siya pangayo ko pa Allah ya Allah bila ko rijiki ya Allah hinanga ko biyasin mga sila amin kiya hanug haraan murid jigi iban wala kiya kangi kanalim pangarta nila gaman kiya kusog sin pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah hinanga ko ring ha mga ipon mo amin mga sila kiya rihilan mo kiya hanug haraan mo pangarta nagkarayahan sartain pangarta nila iusal nila hakabayaan mo iban hadaan mo kiya kusog pa sin pag-ibadat sin sila nag-iibadat ng ginhawabaran nakababak nakahinang ibadat ha pangarta nila iban sin sasakatan, iban sin kataan properties. Ya Allah hinanga kami bihad to. In maksud mga palanggon ha kami Islam. Hatungod sin pagdaya wayroon panglangan sin agam. Sa in mangarap ka pamagdaya kaya lupahan mong Tuhan mo pangayuan. Daya amo itong panglangan sin agam mga Islam. Na in Allah subhanahu wa ta'ala min was'alullah min fadli. Bukon mahunit pa Allah ta'ala pangayon natin halyat to. Sa bangdi na ayaw na ka umatod pa hisyuin mataas din kayo mo atod na dya ko pa isin mababa din kayo makayan ka alhamdulillah magampay sabi na ko kayo makakaon bisan da kuman ini amin ini panggi atawakan bisan da kundi mga saying anduin mga katawtay manghuran kay banan bulak saying di makaabot aun katawtay manghuran ha mga Afrika muslimun kakitaan mo kailo subhanallah yung kahalan wayrun awun hikasungit in kahalan sin mga katawtay mo rin habur maruhinya piyagduy sin parinta sambil wayrun agun makaun iba sin kaywanan pahula nagjato in pagbuno rito kanila in piyagbaman na sin Russia iban sin kaywanan pahula ba sin Syria naka ini nagagkangiin hula wayroon sumud supply wayroon sumud tatabang wayroon makaun sambil tubig agun wayroon mainom subhanallah mga palanggon ha kama Islam dihilan kita ni sin Allah Ta'ala pamintangan iban sindihilan kita ni ubat hakasusahan
Bang dumagpak kay mong biya ni kamiskinan amunin hinangon mo kad na ayaw kamulo pa magtuhan. Mga palanggon ha kamay Islam. In Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyandaan niya kita no si mga kahalan niyan. Sambil nasabot si Aisha radhiyallahu anha yung kahalan nila na kauna. Kita mo? Aisha radhiyallahu anha naasubo siya sin anakun niya, anak sin tayo manghud nilong niya, ya ummul mu'minin. Biya din yung kahalan sin kamu na kauna sa wala na, bata yung wala niya habutanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biya din lang yung kahalan mo na kauna simbiya ni kasigpitan simbihaon biya ini. Long sin Aisha radhiyallahu anha, inna kunna lananzuru ila al-hilali thalathata ahillatin fi shahrayn وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشهم أي ما كان يعيشهم لو سن عائشة رضي الله عنها أنا كن pagka naasubo sa mga kahalan na kauna wallahi long si Aisha long niya pagbanding-bandingon na mo pagkitaon na mo long niya biyan into kapang susubang simbulan tu kapang susubang simbulan hati niya kumugdan siya 2 bulan bang itungon mo amin 2 adlaw ibang itungon mo adlawan siya sila magkita hapang kasusubang simbulan mag-abot into kapang susubang simbulan wayruun long niya kakitaan mo aso magguwa din hakabaybayan sin kasawahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long sin anak kun subhanallah wama kana ya'ishuhum wama kana ya'ishukum naulo na long yan kabuhianan niyo long sin Aisha radhiyallahu anha long niya al-aswadan long niya min 2 itum pagkaunam itum long sin Aisha radhiyallahu anha at-tamr wal ma long niya in pagyanon 2 itum in hambuk amunin hulma sab itum iban sin tubig in tubig puti sawang kalamuran hulma may nang da itum maitong in tubig itum sabing in part na niya itum nagtalwi lang in tubig pa itum pa sabing hulma itum lang niya al-aswadan lang yan pagkaunon na may na at matasyo ka pamahapon iban sin uno ini oras ang muralong yan hulma iban sin tubig illa annahu kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansari kana lahum manaih bot malaing kanlong niya awon mga pangdaigbay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga tao Madina Ansar awon long niya ring nga mga hayop nila amuin ini pagpupugaw nindo sin hayop nila magwa gatas fresh milk lang simbasa wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min abiyatihim fayasqinahu na long sin Aisha radhiyallahu anha habihat tin mga pangdaigbay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aun pag ini kawaon ding ha do sin ini hayop nila fresh milk lang ya pagdihilan nila Nabi sallallahu alaihi wasallam pagdilan ng kabaybayan si Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabiat tulong niya aun makaon mainom namo subhanallah bang makitaon mga palanggon ha kami Islam bihainin kahalan kasigpitan bang kasigpitan di magpak hasaman sin kamaasan sin kita ni wamunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin kaapu-apuan at ukaybanan mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil nakaya ni Nabi sallallahu alaihi wasallam na kamising kan Abu Hurairah amin pagpakutkut iban sin pagpahugot pagpatanam naman sin pag-iman halom sin pangatayan sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabi Abu Hurairah miskin nakalando long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Abu Hurairah sab kaingatan niya in Abu Hurairah ring ha mga tao ahlus suffa pagyan sab aun masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaun bang mukitaon dia kahituong talang talwa sinataas niya wayron atop amurin talatop in namin pamimbalan maray hangka ini mga WhatsApp dabian nabi mga kiatupan sinamin lang kay
sin amin hulma po siya to talang talwas kikitin langit biyan namin gitungan ubusin in patay kuran niya biakari hihinangan nila sa urong bihan dito magtugin mga tao miskin wer na mawirong pamaybay wer makaon iban isin magdatong na kaybanan kahul-awal na harap pa amin masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dito habaybay sin amin mga sahabat hinangan sadya sa urong biyan at bangman aun kahali-halian dahil nga pasusugay ban sin amin ini kasindong-sindongan sin mga tao halam sin masjid kail ngayon Abu Hurairah radhiyallahu anhu ring ha mga tao miskin dito magtugtug sa masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sakali niyasihatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Abu Hurairah lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Abu Hurairah lang niya ya Abu Hurairah kun wari'an takun a'badan nas lang niya Abu Hurairah paaw ng ginhawaran mo rin ng mga tao nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sa babang kaumahinang tao nagmamabuka pa Allah takun a'badan nas ikaw nanin manusia amin nakalando dahil hakaibanan pag magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala atin naman ko tao nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala ikaw nanin lugya sa nitya ding ha mga banya ka sin Allah ta'ala magtatag-ipon ka ni rumadlaw nalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kun qani'an takun ashkaran nas iban long na ya Abu Hurairah paaw ng ginhabaran mo ding ha mga tao min mamarahin na kani onin dil rejiki sin Allah ta'ala kaniya sa babang kaumahinang tawbiyad to ikaw nanin manusia sa taud-taud na syukur mo patuhan Rabbul Alamin sabmayta wayroon pangarapon mo nuno aw na makaon alhamdulillah ingkatan simbishar alhamdulillah hati niya ini kawan ashkaran nas ikaw nanin manusia sa kusog-kusog magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil dalam yato wala kiyakani wala na hinanggagat mga jama'a muslimin in kamiskin sing kamaasan na na kauna gamman doon nagtag na kamiskin kimusugin pag-iman sin kamaasan na na kauna dahil Rasulullah wa sin mga sahabat niya sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam imian lang niya malfaqra akhsha alaikum bukun long niya inamuin kamiskin in kihanggawan ko kaniya in kihanggawan ko kaniyo in kihanggawan ko long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha umat ko kaniyo amin ukabun sin Allah ta'ala in dunya maglumba-lumba na kamulong niya magapas sin dunya na majurjana kamu sin dunya biya sin ka jurjana sin mga hisyo na kauna rin kanu nagapas sin dunya nalumus sin dunya ang pinhatungod sin kamiskinan asal karya sa sin tao miskin intanda sin kamiskin sin manusia misan pa siya rayahan gimwa siya rin hapangan dangan hina niya bukun siya mga nagbibrip-brip atawa nagbabadyo marayaw atawa ka nagsusulog si mga libay si mga kaiban ng tamong marayaw way malengkan gimwa ding hapangan dangan hina niya in anak sin sultan malengkan dayahan siya naguhubo da intanda sin kamiskin sin original kamiskin si manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala nalong sin Nabi hukun in kihanggawan ko kaniyo in kamiskin ni hukun sab arakala in kamiskin niyan doon kamu rimayaw iban doon kamu dumayaw iban doon kumusugin pag-iman niyo in kihanggawan ko kaniyo long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin bang ukabun sin Allah ta'ala in dunya kaniyo maglumba-lumba na kamu mag-apas sin dunya kalupahan nin pag-akhirat kalupahan nin Tuhan ni Rabbul Alamin nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam juljanaun kamu sin dunya biya sin ka juljana sin hisin na kauna rin kanuring ha mga ummat na kauna rin ha mga sahabat iwan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga palangguan ha kami Islam hambuk sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Salman al-Farisi kakilahan sin mga katawtay mahurang kaguruhan na to isin nagbabas sin kitab Salman al-Farisi hambuk adlaw na sakit siya aun natud niya nam ni hawaran niya ko kaingatan bang amin niya nam niya kiamatay niya ka ataw niya nam niya masakit sadya sa kalibisi ta siya sin Sa'ad bin Abi Waqqas dahil mga sahabat dakula sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na long sin sahabat yaun Sa'ad bin Abi Waqqas long niya ya Salman sabkita nin Salman al-Farisi nagtatangis
Long niya mayubki ka. Long niya, ya Salman, mayubki ka. Long niya, Salman, may tako nagtangis. Unin piyagtangisan. At unin siya, may tako nagtangis. Long niya, nagtangis ka. Bukon ka long niya, naramo naglundang panon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sin kabuhi niya pa. Bukon ka long yan ikaw nakaagad nagbuno hakuan. Bukon kayo ikaw, bukon kayo ikaw, bukon kayo ikaw. Rin nga masabat na kula. Ay, ikaw na. Unang pagtangisan mo. At unin kasusan mo. Long sin Salman al-Farisi, wallahi. Ma'abki wahidatan min ithnatayn. Wala ako long niya timangis. At bukon yung pagtangisan ko, dahil nga sabsin mga siyabot mo ito, hambuk dahil nga mga siyabot mo. La, bukon. Walakin abki, bukon dahil sablong niya ako ininagtangis. Dahil nga sabsin malas ako adun niya. Amin, di mo kal na kuri na maghajat sin akhirat, bukon. Walakin, ba't malayin kanlong niya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayna fama urani illa qad ta'addaitu. Buat malain kanlong na inkiyatangisan ko amin paminmin bisar wasiyat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam katu tani. Lanya wailun bulirapat kita kulungin baran ko haparehalan nasihat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat niya katu patumtum kita kimbaran kulung ya dagbus nakaliw lakad na kureng amin bin sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Sa'ad bin Abi Waqqas may taon pamin sin Nabi. May talagang unin bin siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kayo. Unin bin niya kayo. Long sin Salman al-Farisi long niya ahida ilayya annahu yakfi ahadukum mithla zadir rakib. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay long sin Salman al-Farisi long niya inbayta kako sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya ya Salman yakfi ahadukum mithlu zadir rakib. Long niya ya Salman mamarahina kaniw. Mamarahina in hambuk den kaniw in kabuhianan niya iban sin uno pen parakala pag dunya niya amin in makaun niya biya sadya sin amin luto sin hambuk taw magtutulak-tulak pan si pakula. Mamarahina saan. Maita, sabdi ako kumakal diya dunya. Puspuson mo na tipo nuning katan sin pangarta dunya isin pagkaulibin mo na. Salong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Salman yakfi ahadukum mithlu zadir rakib. Lang ya mamarahin na saan ya Salman inhambuk din kanin pag inom makan niya kahuy niya dunya ini amin biasa dia sin luto sin tao magtutulak-tulak din hambuk hula pambuk hula makmarahin na. In kalakihan doon mataudin ibadat mo ya Salman pasal amuyad to in hinangon muluto kakkal mo humarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadalam yan mga kamaasan kalasahan. Mga palangguan ha ka mga Islam. Ino Umar radiyallahu anhu imyan katu tani. Ino Umar radiyallahu anhu biyandaan niya kita niyo amin mga sifat sin mga tao. Amin mga sifat sin mga tao ri maingat pagkansuban sin parkala sin dunya ang pabunnal di maingat kansuban. Laung sin Umar radiyallahu anhu inna tama'a faqrun wa innal ya'sa ghina innahu man yay'asu amma fi aydin nas istaghna anhum. Laung sin Umar radiyallahu anhu bunnal tuudlong niya. Bunnal tuudlong niya. In amin tao tama haparakala pagdunya. Bunnal tuudlong niya in tao lagak haparakala pangarta sin dunya. Iban bunnal tuud in pagkalagak haparakala sin dunya inyan long niya kamiskin. Inyan long niya kamiskin long sin Umar radiyallahu anhu. Ang palong niya bunnal isab. Inamo hindi ka magsino-sino. Sin umin halima sin mano siya pagkahimo. Misalin umatod akong kauri umatod pasalong mo mafit na ako makapangarap ako sin ni bihaon. Long niya innal ya'sa ghina. Bunnal tuud in amuin
pamarahi. Iban sindi na ka magsino-sino. Sinunin halima sintaw pangarta rijeki mataud dakula. Inyan long niya karaya. Sabdayahan ko baran. In maksud sa pagdaya rin di habaran mo hindi ka maghajat. In tanda hindi ka maghajat sin parakala yan. Hangkan na kawri maghajat tanda sin daya mo. Biasin taw rayahan. Bang aun na mahangpo sa sakatan kaning katan sin latest gumo sa sakatan aun kaniya ay sa siya maghajat sin mga mababa ding ha mga amin mababa ding ha amin level sin sa sakatan ni aun bay ni hasta na dakula dihilan sa sin kaybanan bay kumuri siya maghajat ako maghajat sin yan sin mas malaging bay ko rin doon in tao amin iyan sin Umar radiyallahu anhu innal ya'sa ghinan bunal tuod in amin hati niri ka magsino-sino unin halima sintao sa kaulaw hopeless ka si mga yan sabdi mo siya kalagyanin matali mo na adlaw akhirat ato misan na ko magpuspus magtali sinyan di ko raabutan long sin Umar radiyallahu anhu in hal bihadto sintao pamamarahi na kaniya in rijikidil sin Allah ta'ala amu yanin pagyanon karaya halong sin pangatayan sintao miskin subhanallah karaya sin pangatayan sin tao misan siya miskin sa dayanin pangatayan niya masannang siya makatug siya mahalok wayroon tao umapas ka na sin utang wayroon day sa bahati niya niya na habaran masakit wayroon biway makatug siya mahalok ato mahalok yung pagtug niya innahu man yayasu amma fi aidin nas istagna anhum bunal to hisin nano siya amin wayroon na pakialam niya sin uning halima sin mano siya arta pagdaya long sin Umar radhiyallahu anhu in siya yan di na maghajat ha mga tao di na maghajat maksud tao amin mga biyadto kari biyadto hantang di na maghajat ha mga arta sin tao di maghajat magunoy sa bako sindi ko ra kaya magunoy may tama ako nagsyukur na dya pa Allah sinunong dili na kako sarta lang indo ako ya Allah bang ba't sabdi makunilan hadun niya di na ko akhirat pito na dya may tabihin ubat siyabot ka to sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga palanggon ha ka ng Islam in maksud sin hadith yun maksud sin ayat amin di mahinang gaggat in kamiskin mo hapag ibadat iman sin pamarat saya pa Allah ay mo iya na rin ako magsambang sab sin miskin ako di ako magpuasa sab sin mayroon pagbukaan di ako himinang marayaw dakan sin Allah sab sin ako masigpit atawakan biya ini misanin bukas mahal ga misanin katan mahal ga wayron misanin kapami wayron doon katalim wang bukon bidin kau makausaha bidin katan bang mat sab di daabutan pikilon di daabutan hinangon di daabutan sin amin tikang sin kitan yung in mahasiling katan haadlaw yaw pagsyukur ko pa Allah hindi hilang kau hambuk dua pilak alhamdulillah misan na isaba ko maguno bang isabdan amoin hikajul dyan na simbaran ko ikaw ako rin haga may Islam malagbo na ka ko indua pa Allah Ta'ala sabi ng Allah Ta'ala min was'alullah min fadli pangayo kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin kalabbihan niya sab sindayahan dahil kalabbihan sin Allah amin mataud in rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala sab siya in magrijiki in bihaun wayun kawrihilan banguno in Allah ta'ala rayan arakala konsum labi dahil sin piyangay mukahapon ni rin sin konsum sin ikaw mga palanggon ha kami Islam in mga ini amuin hipag-ubat sin pangatayan sin biya kato tanyo labi-labi mararata na kamo ato biya sin kamo ini miskin maguno pa isab kami humajat sin kaymanan dayahan na kami pa Allah subhanahu wa ta'ala may ta sabi na ako mangarap sin biyaw sindi ko rakakausan sa pangayon ko pa Allah pangayon ko pa Allah bang hikarayaw ka ako dihili ako bang di hikarayaw na ba ini nadya sa may tamasan lang da sibu da sanin san lang sin magkaon cake man sin magkaon siyang lag may ta sa magkansub da in kumaon cake maginom da tubig in magkaon siyang lag maginom da tubig magsigob siya simigob da ko sibu din kansub day para rakuman magduway ninnanan sa aun tao masarap kanyan malimo aun tao masarap kanyan masin nabang hikat mo hamasub maasin in pagkaon malimo mapait manginanam kanya damit kanin masub hamalimo di lang mo sin masin manginanam kanya
sa haun-haun hindi kay murjiki sin Allah katanaman magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo hindi nga mga hikapatumtum sin kami labi-labi ginhawabaran sabab in nagbisyara ta miskin purat miskin ding para kala pag dunya wair untud gaud gawas sa dayahan pa Allah subhanahu wa ta'ala sin dua amutun sin kami pa Allah subhanahu wa ta'ala in katan hipag amin pagdaya hikarayaw hapag agama amin di ikapaling sin pangatayan haparakala pagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala bangman hikarayaw in kami mabaya umangan-angan iban umangot pa Allah subhanahu wa ta'ala sin katan bangbat sabi niya tuhi kakangi dah hapag iman pamarat siya pag ibadat mamarahi na kami hari indiin na indihil sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil dalam yato mga kapalangguan haka masin Allah subhanahu wa ta'ala magsyukur kami sin waktu amuin dimurungdong kamu habi ini para kala sin program sin kami mamaid kami halapal kasila sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.